Dobro. Evo, dakle, večerašnja nam je tema u našim feminističkim intervencijama s lica mjesta novinarke strastveno za promjenu društva. Vesna Kesić, novinarka koja je upravo strastveno željela mijenjati odnose u društvu, je bila i članica sekcije Žena i društvo, jedna od tada mlađahnih suradnica, odnosno sudionica mnogih tribina u okviru sekcije Žena i društvo je današnja uvodničarka Ines Sabalić, o kojoj ću nešto reći kasnije i predstaviti vam je, i ona će započeti ovaj razgovor. Ali za one koji se možda nisu upoznati sa radom Vesne Kesić, kao podsjetnik, dakle, Vesna Kesić je diplomirala psihologiju i sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i kao što sam rekla, ona je bila strastvena novinarka. Pisala je u mnogim jugoslavenskim tiskanim medijima poput Starta, Studija, Svijeta, Slobodne i Nedjeljne Dalmacije, Mladine i Nina. No 90-ih godina njoj se je, kako je sama rekla, zgadilo novinarstvo u ratnim uvjetima i zapravo je ostatak svog rada provela u organizacijama civilnog društva. To je vrijeme kada se zapravo i dogodio onaj poznati lov na vještice iz Rija. Vještice iz Rija su osim Vesne Kesić tada proglašene bile i Dubravka Ugrešić, Rade Iveković, Slavenka Drakulić i Jelena Lovrić. One su zapravo imale taj krimen da nisu pristajale na nacionalističke ideje i nisu pristajale na crno-bijele prikaze ratnih događanja. I kao proglašena vještica, Vesna je u svom stilu samoironično i duhovito odgovorila, citiram: gotovo u 45. i konačno vještica, jer kad bolje razmislim, nikada nisam ništa drugo ni željela biti. Vesna je pisala o različitim društveno relevantnim temama, a posebno je bila posvećena pisanju o kazalištu. A kako je to bilo družiti se sa Vesnom i kako je ušla u svijet novinarstva, reći će nam Ines Sabalić, koja danas živi u Briselu i jedna od specijalistkinja baš za Europsku uniju i odnose Unije sa zemljama bivše Jugoslavije. A evo, kao što sam i rekla, kao studentica priključila se je sekciji Žena i društva i to upravo zahvaljujući Vesni Kesić. Pa Ines, evo, izvoli, podijeli s nama i svoja sjećanja na Vesnu, a i to što je tebi danas bitno u novinarstvu, kako si se ti kalila kao novinarka i što ti znači feminizam. Izvoli. Bog cure. Moja najbolja prijateljica iz gimnazije, Jasmina Kuzmanović i ja, upoznale smo Vesnu na prvoj, možda čak i u 4. gimnazije, a počeli smo se družiti kad smo imali 18-19 godina i to u malo širem društvu Vladimir Cvitan, Vakisto Isavljević, koje smo poznavali od prije. Vesna nas je odvela u sekciju Žena i društvo i Jasmina i ja smo imale, razmišljale smo o tome
Jasmina Kuzmanović je danas novinarka Bloomberga, njeni tekstovi su na coverima New York Timesa, mislim i svih važnijih svjetskih novina. Tako samo da kažem ako netko nije upoznat. Mi smo imali u jednom razdoblju naš intelektualni put i profesionalni put je išao kao kroz tunel. Imali smo veliku privilegiju našeg srednjoškolskog gimnazijskog obrazovanja, gdje su profesori u klasičnoj gimnaziji profesori jako posvećeni. Došli smo na fakultet, među jako dobre profesore, tamo je bila Rada Iveković, na primjer, kod mene na filozofiji, Gordana Slabinec je bila na komparativnoj književnosti, na primjer, jake ličnosti, Dubravka Ugrešić je tu biti, jake ličnosti, žene, i mi, Jasmina i ja, smo mislile da je to normalno, da je to standard. Kad smo ušli u sekciju Žena i društvo, tamo smo sjedile sa strane i slušale satima i satima predavanja i debate tog kruga oko 30-ak žena, od kojih je jedna bila, ali ovo nije mitologija i nije nikakva hagiografija, nego su zaista bile jedna sjajnija od druge. Na svaku od nas neka druga je napravila možda malo jači utisak. Na mene Vesna Kesić prvenstveno, a zatim recimo Vesna Pusić, i posebno jedna za koja je danas možda malo zaboravljena, zove se Jelena Zupa, jedna frankofonkinja i teoretičarka francuske književnosti, preko kojih smo upoznavale cijele korpuse moderne teorije, moderne feminističke teorije. Dakle, ono što hoću reći, mi smo mislile da to tako je, da je svijet tako posložen, da su žene tako snažne, da je to taj standard ispod kojih se ne može past. Vesna i ja smo bile u istoj redakciji, u Startu. Start je bio dvotjednik, u kojem je također bilo nekoliko jako dobrih novinarki. Maja Miles, Ingrid Badurina, to su bile žene koje su dobivale prostora u svakoj, dakle svaka novina po 30 kartica teksta. I ja, iako sam bila jako mlada, također su me ne znam kako uzeli da tamo radim i bila sam nesvjesna svog utjecaja. Start je imao tiražu od 600.000 primjeraka. Ja sam unutra pisala, ali sam bila potpuno nesvjesna kako emanira utjecaj medija u 80. godinama u Jugoslaviji. U kojem god se to aspektu radilo, kulturološkom, bilo kojem, političkom, u to doba me nisu zanimale političke teme. Vesna, sastanci redakcije su bili vrlo intelektualni, sastanci redakcije Starta, i u smislu intelektualnog doprinosa potpuno ravnopravni. I to, vjerojatno, imali smo u tom smislu sreću da smo imali takav kontekst i dalje smo mislili, Jasmina u Danasu, ja u Startu, sa Vesnom, da je tako stalno. Družile smo se i privatno i razgovarale o temama koje su nam bile bitne. Vesna me je opskrbila svim klasičnim dijelima feminizma, koje sam pročitala cijele police, vratila, neke sam zadržala, dalje. I činilo mi se da je to nešto ispod čega se ne može past, da sad ide samo dalje. Ono čemu me je naučila Vesna u druženjima, koje su bili beskrajni razgovori, mislim, o feminizmu, ali ne samo, o psihoanalizi, o teoriji. Putovale smo skupa, pogotovo u Italiju, ali isto tako ne samo, po Europi naprosto. Je to da sam potpuno sigurna da nemam nikakve
sumnje u to što ja trebam htjeti od novinarstva i koje mjesto trebam zauzeti, kako se trebam postaviti. Sekcija Žene i društvo je bila u tom smislu, ja mislim, posebna. Dolazile su feministkinje iz Beograda. Interakcija je bila stalna i snažna. Ideje su se poklapale kao mozaici, kapilarno prodirale u naše šire društvo. U to doba nam se činilo da se feminizam uistinu kapilarno širi i da su to pitanja osvojenih sloboda i da će to osvajanje sloboda ići sve dalje i dalje. Naše zvijezde u to doba, govorimo o 80. godinama, Vesne, Jasmine, mene, recimo bile su, dobro, možda mene malo više, Aleksandra Kolontaj, Rosa Luxemburg, dakle, Emma Goldman. Dakle, vidite iz tih imena da je to zapravo bila jedna linija marksističkog feminizma, ali isto tako ne samo. Recimo, ne bih rekla da je to bilo kod Jelene Zupe, ne bih rekla da su to bili interesi nekih drugih, no to je bilo uglavnom to razdoblje velikih debata, velike inspiracije, da su te nama starije kolegice ucijepljivale sigurnost i samosvijest. To je nenadoknadivo. Kad bih ja mogla tako nešto prenijeti mladim ženama, ja bih bila najsretnija na svijetu. Željka. Dobro, hvala ti. Evo, ja bih sada dala riječ Snježani Pavić, koja doduše nije bila članica sekcije Žene i društvo, jer je još tada bila vrlo mlada, ali je zato završila program ženskih studija u prošloj školskoj godini. Snježanu zacilo poznajete kao vrsnu novinarku, ona je sociologinja po obrazovanju, a svoje novinarsko iskustvo sticala je u redakcijama Slobodne Dalmacije, Novog lista, Tjednika i u Jutarnjem listu, gdje je u posljednje vrijeme, osim što piše o različitim temama, zapravo prepoznata i naširoko čitana u kolumni Nevina u ludnici, a veza između Nevine u ludnici, Snježane i Vesne Kesić je upravo u tome što je prema vlastitom priznanju Snježaninom Vesna Kesić je u ključnim trenucima ohrabrivala i podržavala da nastavi pisati, iako zapravo Snježana otvara teme koje su zapravo feminističke teme u jednom društvenom okruženju koje feminizmu nije naklonjeno. Snježana, izvoli. Hvala, Željka. Jako je teško pričati nakon ovog fantastičnog Inesinog izlaganja. Ines, nevjerojatno je koliko si nas slikovito, emotivno vratila u 80-te. Jako mi je žao što se ne mogu i fizički tamo vratiti, što sam došla na faks valjda 5-6 godina prekasno na Filozofski u Zagrebu. Da. Ali recimo baš se mogu se vratiti u tu prošlost da kažem koji je bio utjecaj medija u to vrijeme. Znači, mi govorimo o zadnjim razredima, o drugoj polovici moje osnovne škole. Kad su kuće puna novina, znači osim 2 para dnevnih novina, kupuju se sve ovi ženski časopisi, svi duge, sve, i ženski i politički. To je sve jako jeftino i dostupno, to svi imaju, ali jedino je start jako skup.
jer Start zbog te duplerice i naslovnice nije bio valjda oslobođen poreza i to su onda specijalno svake druge nedjelje čekala nakon velike mise tatu, znači ono čekaš odrasle muškarce da završi velika misa pored trafike i onako smješkaš se, tata kupi mi Start. I sve do jednog dana kad je moja mama to naskužila, šta je ovo, što ti radiš mojoj kćeri, šta ti to njoj kupuješ? Da je trebalo vremena da je tata objasnimo mami da mene uopće ne zanima ta duplerica i da je to samo jedan neželjeni paket, neželjeni okvir sa jednim potpuno iznenađujućim sadržajem. Mi naravno govorimo znači o zadnjoj fazi Jugoslavije, zadnjoj fazi socijalizma, kad se to već dosta počinje popuštati po šavovima, ali dalje su se novine čitale tako, bar sam ja tako čitala, da prvi dio potpuno zanemariš, kako je rekla Ines, nije nas zanimala politika, mene jako zanimala politika, ali ne ono što se tada moglo o tome pročitati, znači zanimate politika tako što čitaš vanjsku politiku, jer o vanjskoj politici se može pričati, a ne o unutrašnjoj, i zanimate politika onako kako je Vesna Kesić pisala o politici i o kulturi. Znači ja sam doslovno, znači kod djevojčice još neki 7. 8. razred osnovne škole počela prepoznavati imena i jedno od tih imena koje sam prepoznala je bila Vesna Kesić, ali također Ines, vjerovali ne, i ti i Jasmina. Naravno da sam pamtila da mi Slavenka Drakulić je bila opće mjesto, jer danas ne mogu zamisliti da bi bilo koji novinar, bilo koja novinarka da bi mogla imati takav utjecaj, ali to je doista vrijeme prvi televizija u boji, dva televizijska programa. I sa Vesinim tekstovima naprosto sam se, ne samo s njezinim, ali i izrazito s njezinim tekstovima sam se osjećala kao usisana u jedan drugi svijet kojim sam htjela pripadati i za koji sam ja osjećala da on nadolazi. Upravo kao što kaže Ines Sabolić, ja ništa nisam osjećala da je to sad nešto posebno, da je Vesna Kesić neka prva ili pionirka ili nešto. To naprosto je postojao, ja sam nju vidjela kao to je bio standard, to je nešto što ti očekuješ Dubravku Ugrešić, očekuješ pametne žene na svakom koraku. Ali Vesna je bila posebna po tome što se nije dala staviti u ladicu, što se nije dala da ona ima jedan sektor, da ima jedno područje. Ne, ona je baš bila drska i bezobrazna i vrlo široko zahvaćala, očito od nikoga nije tražila dozvolu, nije tražila odobrenje. Sjećam se s koliko uzbuđenja sam dočekala njezin intervju sa Margaretom von Trotha u Startu. To stvarno nije bio samo jedan od intervjua. Olovna vremena su se, mislim, prikazivala te godine na Festu ili godinu prije, što već, uskoro smo gledali smo to na televiziji, i meni je to bio jedno fantastično iskustvo, doista nisam bila feministkinja u to vrijeme, osim što sam smatrala da je feminizam nešto se potpuno podrazumijeva, jednako kao i humanizam. Nisam razumjela zašto bi se trebalo to posebno isticati, ali znači ta slika, te dvije jake, pametne žene, znači njemačka redateljica i Vesna Kesić, koje suvereno razgovaraju o najvažnijim političkim pitanjima u tom trenutku, to je bila znači slika tog svijeta u kojem sam ja rasla i zauzimala sam rasla nadajući se da ću zauzeti svoj prostor, a onda je došla 90. i 91. I onda se dogodilo da, to bi ja volila da mi Ines i da mi vi drugi da mi odgovorite na pitanje kako je to moguće, šta to dogodilo s time, kako je moguće da smo imali u jednom trenutku toliko puno i onda odjednom, znači, mislim da se nešto i na Facebooku se nismo bili razumjeli oko toga. Ja sam to smatrala 80-ih da je to, znači, prostor feminizma potpuno izboren u mainstreamu.
I onda u 90-im se osjećala da je to potpuno zbrisano. Ne da su žene zbrisane, ne da je aktivizam zbrisan, nego iz mainstreama su izbrisani jaki ženski glasovi. To je ta priča sa vješticama iz Rija. Nisu meta bile samo konkretne žene na koje je napad bio usmjeren. Meta je bio taj veliki medijski prostor koje su žene bile osvojile. Znači, Vesnu apsolutno doživljavam kako svoju ne znam, novinarsku majku, jer to je, znači, utjecalo na mene u to vrijeme kad uopće nisam imala još ni formulirano da želim biti novinarka, i to sad u sve moguće superlative koje možeš koristiti, mislim da su najjači taj strast i ta iskrena želja za rušenje stereotipa, za traženje onoga iza, onoga neočekivanoga, onoga još nedomišljenog. I kasnije sam je sa velikim strahopoštovanjem sam je upoznala, i to je bio za mene baš taj jako bitan trenutak kad sam se ja naprosto nekako poluilegalno izborila za kolumnu Nevinu u Ludnici, i bilo mi užasno neugodno. Šta imam sad pisati o tom feminizmu, šta ja o tom feminizmu uopće znam? I onda me ona stalno hrabrila. Upravo sa tom sviješću koliko je važan prostor u mainstreamu. I stalno mi govorila, nema veze što ti ništa ne znaš, baš je dobro što ništa ne znaš, pa postavljaš pitanja skroz iz početka na način na koji ćete neko ko također ništa ne zna moći razumjeti. Doista mi je bila mi je užasno važna i još jako mi nedostaje. Hvala. Zapravo, možda sad je dobra prilika da sa ovim što si kazala ti posljednje, Snježana, šta se je to dogodilo. Ines, kako ti zapravo vidiš šta je zapravo utjecalo na to da u jednom periodu zapravo teme koje su važne za feminizam i feministkinje nekako dođu na marginu u novinarstvu? Rekla bih da u povijesti nije ništa neobično mijenjanje epoha. Jedna epoha je bila završila, pokazala se da optimalna projekcija sveopće ravnopravnosti u toj epohi nije uspjela. A rat je po definiciji muška stvar, i to stvar patrijarhata, stvar hijerarhija, falusnog nadmetanja. Tako da su se novinarke također, da su se žene koje su se bavile novinarstvom također na taj način podijelile. Bilo je jako uglednih žena koje su pisale vrlo nacionalističke tekstove. Što se mene tiče, ja sam ostala u hrvatskom novinarstvu, makar ne samo, pisala sam i za strance, ali ja sam htjela da sve što se oko mene događa prođe kroz mene. Takva kakva sam, sve što se događalo samo sam pustila kroz svoje filtere, svoje percepcije, racionalnosti, i to bih objavljivala, i to je bilo objavljivano. Mnoge žene, kao i ja, mnoge mlade novinarke, su bile ratne reporterke. Zapravo, kad se sjetim, bilo je čak i priličan broj mladih žena, djevojaka, koje su bile na frontu u odnosu na muškarce. I zašto je to tako? To mi je recimo danas palo na pamet kad sam razmišljala, mislim, upravo o tom prekidu, o tom rezu koji se dogodio između epoha. Pa vjerojatno zato jer je trebalo jednom vrstom fizičke hrabrosti nadoknaditi, odnosno izboriti se za mjesto u printu.
To je bio način, ako si mogao tako nešto napraviti, došao si na naslovne stranice, a mi smo sve bile jako ambiciozne i smatrali smo da nam te naslovne stranice pripadaju. I to je otprilike bilo, to je bilo već vrijeme kada se je Vesna povukla iz novinarstva i krenula prema aktivizmu. Ali prije toga je bila jedno kratko vrijeme glavna urednica Starta. Međutim, događaji smjene epohe su bili toliko ubrzani i događali su se u takvom vrtlogu da dvotjednik to nije mogao pratiti. Analiza nečeg što je bilo prije 14 dana, 10 dana, to više nije držalo vodu, a kamoli prije mjesec dana. I zato je to novinarstvo velikih tekstova od 20-30 kartica je bilo odloženo u korist ovog brzog i propagandnog novinarstva. Makar je bilo oaza u hrvatskom novinarstvu koje su se držale ili dijelova novina i tako koje su se držale koje su nastavile održati profesionalne standarde. No, eto, to je to. Dok se nije završio taj, što kažem, taj muški veliki veliki događaj patrijarhata, nije bilo prominentne žene morali su se fizičkom hrabrošću izboriti za svoje novinarstvo. Nakon toga došla je jedna, čak i u feminizmu, drugačija epoha. Imamo pitanje iz publike. Sonja asked, was it nationalism that raised feminism? Samo Željka prevedite da ne moraju... Da, evo, Sonja pita da li je nacionalizam izbrisao, odnosno zapravo maknuo s pozornice feminizam. Mislim da ne, da je to prvenstveno bio patrijarhat. Prvenstveno patrijarhat. Moje mišljenje. Ines, već dugo živiš u Briselu i sigurno pratiš medije tamo. Kada uspoređuješ feminističku perspektivu u raznim rasponima, vidiš li da je prisutnija u medijima tamo gdje živiš u odnosu na medije s ovih prostora? Samo ću vam reći da to krajem 80-ih nije bilo tako. Krajem 80-ih u sekciji Žena i društvo primali smo američke studentice ženskih studija i neke evropske. Ma kakvi, to uopće nije bilo tako. Međutim, u zadnjih, dakle u ovom dan danas, ne, to je puno je bolja situacija recimo u tim frankofonskim zemljama koje ja poznam, Francuskoj i Belgiji, među elitama. Da, dakle, u elitnim slojevima društva postoji potpuni paritet ili vrlo visoki paritet do te mjere da je meni nepodnošljivo gledati hrvatsku televiziju u debatama u kojima sjede samo muškarci. Ja to jednostavno ne mogu gledati. Ja imam osjećaj da gledam da sam u nekom science fiction filmu i da gledam nešto što ja uopće ne razumijem. To se uopće više ne može dogoditi u ovim zemljama. Međutim, mislim da tamo gdje žene nisu pripadnice elita, mislim da situacija nije nešto specijalno dobra. Samo pomislite da u Francuskoj, na primjer, u srijedu nema škole i da te u mnogim francuskim školama srijeda je slobodan dan. Kako da žena ima posao svaki dan ako u srijedu nema gdje sa djetetom? Da, mislim da i također naravno u imigrantskim familijama mislim da je situacija dosta loša. U tom smislu, iznenadit ćete se, mislim da usprkos rastu nasilja, usprkos svemu, da je u našem društvu i čak i usprkos nasljeđu rata
kada se onako penetrira u društvo, kad se ide prema korijenima, oprostite, da je situacija možda nešto bolja za žene ovdje nego, na primjer, u nižim slojevima zapadnih društava. Zato jer ovdje je, čini mi se, mreža solidarnosti možda veća. A tamo je fragmentacija društva i individualizacija veća. To je moje mišljenje, moj uvid. Snježana, što bi ti rekla kad je već spomenuta solidarnost? Postoji li solidarnost među novinarkama? Kako je danas biti novinarka ovdje na Balkanu? Jako mi je teško odgovoriti na to pitanje jer je danas općenito jako teško biti novinar i novinarka zato što su mediji u jednoj stravičnoj krizi zbog interneta i to je, ne znam, mi smo, ne znam kako bi te objasnila, to skoro kao, ne znam, daktilografkinje koje su nestale, kao kondukteri u tramvajima. Znači, profesija danas je jako je to teško uspoređivati s onim na što smo mi navikli, recimo ja kad sam počela raditi 92. godine. I to sam se jako volila smijati Kesički, Vesni Kesička, jer bi ono što je njoj bilo novinarstvo i što je bilo meni novinarstvo, to je bilo doslovno vic, razlika. Kužiš, ona je radila u dvotjedniku. Ona je pisala 1 do 2 teksta mjesečno. To je nešto, a ja pišem dnevno 3 teksta na 3 različite teme. To je potpuno neprepričljivo. Ali, znači, isto tako, znači, potpuno neosviješteno. Ja sam ušla u novinarstvo to početkom 90-ih, kako je rekla Ines, novinarke su bile hrabre, bile su jako dobrodošle na prvim linijama i kasnije i u ratu i nakon rata, jer ti kao novinarka imala si lakši pristup, znači manja je opasnost za redakciju ako te zarobi druga strana, jer jasno je da nisi sudjelovala u vojnim akcijama i znači normalno smo odlazile smo u Republiku Srpsku, odlazile smo u Srednju Bosnu dok su još bili checkpointi. Ušla sam u Sarajevo prije Daytona. Mislim, nisam ušla u Sarajevo pa da to sad naglašavam kao napravila sam nekakav uspjeh. Ne uopće. To je bilo sve, bilo je sve notorno i nisam imala nikakav osobni osjećaj da su žene kao za nešto zakinute. Ali pitanje je kako je to bilo objektivno tako, jer recimo to 92. kad sam počela raditi u gradskom dopisništvu Slobodne Dalmacije u Zagrebu, to sam smatrala potpuno normalnim, što su mi rekli ove kolegice iz Splita, da je praksa da muškarci rade 3 godine kao honorarci prije nego što dobiju stalni posao, a žene 7 godina. Kužiš? Ali pazi, mislim, ja sam odrasla na Filozofskom fakultetu na sociologiji, gdje bi moji profesori govorili, eto, ja sam feminist, ali neću uzeti asistenticu, jer eto, žena će ostati trudna i šta ću onda ja? A nakon što rodi još jedno dijete, ona će roditi još jedno dijete. Ne znam, to je bio feminizam s kojim smo mi odrastale. U praksi se nije dogodilo tako da smo čekali 7 godina. Isto, ja nisam, otprilike smo svi jednako zaposleni u roku 2-3 godine i ja sam čitavu našu generaciju nazivala ratnim profiterima, jer bismo se vrlo lako probijali, vrlo smo lako zauzimali prostor, jer u to vrijeme nije bilo novinara starijih od 30 godina, niko stariji od 30-35 nije mogao preživjeti od tadašnje plaće od 50 maraka i moja generacija fantastično poslužila da se očiste Vesne Kesić i njezine kolegice. Kogod je živio od novinarstva nije mogao preživjeti tu 91. 92. i 93. godinu. Ali mislim da i sada kad čitam te istraživanja u anglosaksonskom svijetu, u tom prvom dijelu karijere ne vide se razlike između muškaraca i žena. Do toga dolazi negdje
iza 30. oko 35. godine. To je s jedne strane je to vezano s tim da žene rađaju, ali ja nisam rodila, puno mojih kolegica nije rodilo, ali točno otprilike je jako, u jednom trenutku ti naprosto više nisi u igri. A nakon 40. definitivno nisi, ti si isključen. Ali je to na jedan drugi način blagodat, kad žena postaje nevidljiva, znači meni je tako Vesna Kesić to objasnila, kaže ti nikad ne bi postala feministkinja da si mogla, da si nastavila u novinarstvu raditi i osvajati ono što si htjela, da si mogla ostvariti svoje ambicije, kužiš? Ti tek moraš, kad sam dobro lupila glavom u zid, onda sam bila prisiljena razmišljati, a što mi se točno dogodilo? Jer ti to ne vjeruješ, ti naprosto ne želiš vjerovati stvarnosti. A onda kad sam počela pisati, onda su mi dolazile deseci kolegica koja ja pojma nisam imala da se to oko mene događalo, da žene se vrate s porodiljnog i dobiju ponudu za otpremninu, da su u jednom danu tako 4 mlade majke. Znači to se sve događalo sistematski, ali ti to ne vidiš jer ne želiš vidjeti. Da, to je odgovor na pitanje, oprosti što mi je trebalo ovoliko dugo da ti odgovorim, to je odgovor na pitanje o solidarnosti žena u novinarstvu. Naprosto nisam vjerovala, dok je meni dobro išlo, nisam vjerovala drugima, nisam se mogla prepoznati u njihovim cipelama. Da. Dobro, ja bih zapravo sada nekako zamolila našu suorganizatoricu Lepu da zapravo iskomentira društvenu situaciju i feminizam u ovom razdoblju o kojem govorimo. Dakle, šta ti Lepa vidiš, šta je moglo iz feminizma ući u novinarstvo 80-ih, 90-ih, a šta je i da li uopće i na koji način feminizam danas je prisutan recimo u novinarstvu u beogradskim medijima ili šire u srpskim medijima. Wow, hvala. Ja, tako mi je drago da smo skupa i da sam čula sve ovo što je Ines rekla, da su njih 3 zapravo počele da se druže još u gimnaziji. To je potpuno dragocena vijest i Snježana. Hvala sestrice, to je divno slušati. Onda ću, ja sam isto onda htjela da ispričam kako sam ja prvi put upoznala Vesnu Kesić. To je 1979. je bio Jugoslovenski kongres psihologa u Zagrebu i ja sam tada bila negde pred kraj studija i naša zapravo profesorka Vera Smiljanić sa Beogradskog psihologije, ona je pripremila za taj jugoslovenski skup sekciju koju je nazvala Uloga pola. Mislim, pošto ona bila mudra i tako profeministički nastrojena, ona je uzela taj neki naslov koji ne štrči muškarcima, ali zapravo okupila je nas koji smo već išli ka feminizmu, ali to je 79. To je jako rano, jel? Da govorimo na toj sekciji Uloga pola, znači Sofija Trivunac, ja, Svenka Savić i ne znam, bilo je još dosta. Ja da vam kažem, prvo, to je bila najposećenija sekcija na toj konferenciji, haos je bilo, nije moglo uopšte da se nije bilo mesta pa su neki stajali. A plus, mislim, ako ćemo o tom vremenu, moja tema koju sam ja bila izbrala da govorim je feministička analiza tekstova rock muzike Jugoslavije. Dakle, to je bila godina kada sam ja bila preljuta, ja sam bila užasno besna da je na svakom ćošku bila popularna ona pesma
Ostani đubre do kraja i ja to nisam mogla da preživim. I pošto ja nisam sanjala da ću biti na toj kongresu, Vera nas je pozvala, mene i Sofiju, i rekla ajde, mi smo rekli mi nemamo pojma šta ćemo, i onda ona nama izvukla šta te sad najviše žulja, i ja sam rekla to, i ona je rekla ok, napravi istraživanje, i ja sam stvarno krenula da čitam tekstove rock muzike, onda i druge sem ovoga seksiste iz Beograda, ali bilo je seksističkih tekstova u mnogo drugim rock pesmama, tako da sam ih ja onda tu sve, da ne kažem, posahranila u tom svom radu. A pošto Sofija isto rekla, ja nemam pojma šta ću, onda je Vera rekla, dobro, šta tebe sada žulja? Ona rekla, moja ćerka je u zabavištu, ima 4 godine, tamo muškarci su na jednoj strani, devojčice na drugoj, tako da je ona njoj onda je lepo postakla, ona napravila odličan rad o tome kako zabavišta zapravo segregiraju žensku i mušku decu uče za uloge pola. I to je, i sad, šta je sad se tu dogodilo? Naravno, ja nisam ni znala da je tu bila Vesna Kesić, ali ona je napravila duplericu za start. Mi smo to tako zvali. Znači, ona je napravila jedan sjajan tekst, jer je ona nas, naravno, pažljivo slušala, je super razumela, je, kao što je rekla Željka, ona isto bila završila psihologiju, pa je bila prilično u toj temi. Zapravo šta je bilo važno, meni se nekako naknadno čini da je njen tekst, koji je najmanje 2, a mislim možda 3 ili 4 strane imao u startu, nama dao povratnu informaciju da je to neka vrsta prekretnice za psihologiju. Zapravo u psihologiji pre te 79. Niko nije ni razmišljao o tome da zapravo svaka asocijacija tema u psihologiji je i ženska tema, odnosno feministička tema, odnosno da se tiče drugačije muškaraca, drugačije žena zbog patrijarhata u kome živimo. I to je ona nama izvukla i to je ona u stvari nama prenela. Što kažem, mi smo više ovako išle glavom, išle kao ajde mi ćemo, ali nismo baš još 79 bile takve feministkinje kakve smo sada, neke od nas. Tako da je to bilo sjajno, ona nam je dala tu povratnu informaciju. Ja bih se još nadovezala na jednu osobinu koju je Snježana odlično isto rekla, a gde je meni Vesna tu posle postala neka vrsta modela, a to je da je ona imala zapravo autoritet. Ona je suvereno razgovarala. To si ti taj termin iskoristila. To je tako mi je to leglo što si rekla suvereno. Znači ona je za razliku od nas neki koji smo sve nešto kao cile mile, pa nismo još sigurne, pa smo mlade, pa ne znamo kako ćemo s muškarcima, pa sa autoritetima, pa drž ne da, jel? Mislim, ona je šibala. Mislim, ona nije imala problem da razgovara s bilo kime i da ima taj autoritet i da bude ljuta plus. Tako da je to za mene bio, baš je bila super model u tom smislu. Ja sam zapravo htjela još par stvari da kažem, a to je ovo što je Željka rekla posle 90-ih kad su počeli ratovi i kao što je i Ines rekla, mislim taj patrijarhat, znači ratovi, to smo stvarno već sve analizirale, intenzitet klasičnog patrijarhata se poveća, uloga žene se onda vrati opet na neke srednji vek i tako dalje i ona je znači tu intenzivirala svoj feministički rad. Znači to je tako ja vidim, znači svako ima svoju viziju Vesne Kesić, znači njoj je bilo jasno kao i svima nama da je taj rat zapravo baš mizogina tvorevina i
par tema koje, znači šta je tu, ja sam dosta razmišljala sad pre ovoga, da izdvojim par tema koje ona kao feministkinja su bile njene teze feministkinje, znači novinarke koja je feministkinja ili feminističke novinarke, pošto ima nas koji različito to koristimo. Sve možda sam ja ta koja insistira nekada da se kaže feministička pa onda profesija, zato što se nekako odvajam od to za sebe, često kažem da sam feministička psihologkinja i konsultantkinja, da se odvojim od onih drugih, ali Vesna verovatno je sebe smatrala novinarkom pre svega i feministkinjom. Znači, prva teza koju u stvari sve mi feministkinje nekako naravno delimo, to je da su sve teme feminističke. To je to. Svaka tema, svaka dimenzija života je deo patrijarhata. Ako je deo patrijarhata, to znači da se različito prelama na žene i na muškarce i onda feministkinje to analiziraju šta to zapravo znači za žene. Znači, dosta znanja mi treba da imamo da bi to nekako uspeli da sagledamo šta je u kojoj dimenziji života, koja je položaj žene. Zato što ja se sećam na samom početku kad smo mi kretali to 80-ih, žene su mislile, a samim tim što sam žena, ja sam feministkinja i ja sve znam kako žene žive, ali to zato što zapravo mi imamo mušku svest i muške oči kako gledamo sebe, zato što je to patrijarhat od nas traži. A u slučaju da nismo osvestile i da nismo sa feministkinjama krenule to da menjamo. Tako da to samo po sebi što smo žena ne znači ništa. Odnosno ne znači da mi imamo svest kako žene žive, to hoću da kažem, unutar patrijarhata. Tako da je ona dosta, znači svaka tema je bila njena tema i svaka tema je bila feministička tema i ona je to, mislim, i druga stvar koju sam htjela da istaknem, to je ta njena teza da, i to je u stvari njena i rečenica, pošto smo mi dosta radili i ona sama je radila sa ženama koji su preživjele silovanje u ratu i sa ženama koji su preživjele ratne traume, bilo koje. Znači žrtva, pa iz žrtve prelazi u preživelu, a iz preživele prelazi u transformatorku društva. To je njen termin. Znači, ona je, a i to je bilo naše iskustvo, znači nas žena, naš feministkinja koja je konsultantkinja i oni koji smo radili direktno sa ženama koji su došle iz ratnih područja i zona, zapravo neke od žena, naravno zajedno sa nama i zajedno uz podršku i solidarnost se osnaže da zajedno se nama onda transformišu društvo. Menjaju uslove života, postanu aktivistkinje. I to je to što ona stalno insistirala. Znači, taj feministički pogled na žene nije samo pogled na žene kao žrtve patrijarhata, nego svaki put mi zapravo, a i ona je stalno insistirala na tome da nismo mi žrtve, nego svaki put se posmatra šta žene urade, šta treba da rade, šta treba da, koji napor one obavljaju da bi preživale te opresije, nasilje, ugnjetavanje ili bilo koju vrstu patrijarhalnog pritiska. Znači, mi same kao feministkinje je ne posmatramo kao žrtvu, nego kao onu koja zapravo čini napor da preživi te uslove ugnjetavanja. I ona je i imala rečenicu koju sam ja i napravila mantricu podelim ženama, gde je rekla žene imaju 1000 načina da prežive. To je prosto njena rečenica bila, žene imaju 1000 načina da prežive i to je ono što smo mi naravno sve koje smo tada radile i videle da se one stalno moraju da se snalaze. I to je skroz feministički, ona feministička novinarka ili novinarka feministinja. I treće koji sam htjela nekako još da
istaknem i to je nama bilo važno, a to su Nela Pamuković, ja i ona smo dosta oko te teme diskutovale manje ili više, a to je tema silovanja u ratu. Zato što je to nama bila važna tema. Tu ima par nekih podtema, ali jedna dilema koja se nama javljala, koja ona zapravo sjajno kristalno jasno definirala, to je, ona je rekla, da silovanje u ratu može se gledati sa dve strane. Jedna strana je da je prvo se jedna određena nacija, odnosno vojna formacija napravi neprijatelja i onda mora da ugrozi tog neprijatelja, da ugrozi njihovo ljudstvo, njihovu imovinu i njihove žene kao njihovu imovinu, i onda je to onda je to silovanje kao neka vrsta instrumenta rata. A s druge strane, feministkinje smatraju da silovanje u ratu isto tako može se gleda kao zapravo neprijatelj pre određivanja određene nacije kao neprijateljske. Žena je već taj prvi neprijatelj unutar patrijarhata, nekim muškarcima i generalno može biti muškarcima prvi neprijatelj. Tako da u silovanju se siluje telo žene i to je to neprijateljsko telo. Prema tome, između ta dva, da je silovanje u ratu je zapravo ta neka kombinacija između silovanja koje je u vezi sa nacionalizmom i ovo odnosno ratom, i ovo što je u vezi sa samom ženom. To je nama bilo jako važno zato što smo mi radili sa ženama koje su preživele silovanje u ratu. Znate? I njoj taj rat, mislim, ona je ta koja je preživela i ona nama priča svoju priču. I to dalje, gde je taj rat bio i kako je ona taj rat živjela, to je sve jako važno, ali zapravo smo mi onda stalno insistirali da se ne zaboravi, da kad se kaže da je silovanje instrument rata, mi zaboravimo da su žene, ne samo da zaboravimo da su žene, kroz njih je prošlo to i da moramo stalno da imamo u vidu da su zapravo žene, da je to oblik muškog nasilja, kako smo mi tada govorile. I ja bih još samo završila sa još jednom našim dogovorom, što su se tada, a sad je to opet aktuelno u ovoj užasavajućoj situaciji u Gazi, da je tada su počele silovanje u ratu, svaka nacija je počela da koristi silovanje u ratu u svoje svrhe građenja svoje nacije i svaka, da ih ne nabrajam. I mi smo to dosta brzo shvatile i onda smo imale kao neki naš unutrašnji dogovor da mi, feministkinje, znači nećemo govoriti brojeve silovanih žena. Ni o Srbiji, ni kao ja iz Srbije, pa ne znam, za bilo koju drugu, mislim, ni Nela Pamuković, ni Kesić, mislim, nisu se sve žene time rukovodile, ali neki od nas smo imali bukvalno kao neki konsensus. Znači, mi nećemo uzimati brojeve. Nećemo se baratati brojeva, mi ćemo reći kod nas, mi smo radili sa stotine žena, mislim naravno neke brojeve kažeš, nešto kažeš, bilo ih i jako mnogo, bilo ih i hiljade, ali ne možemo, znači to 20.000, 30.000, 40.000, to je toliko korišćeno sa svake strane, ja vam ne mogu pisati, mislim, mi smo bile svedokinje da su lekari u Beogradu, zato što je psihijatrijska bolnica u Beogradu imala jedno 5-6 žena koji su bile silovane u Bosni i Hercegovini, koji su završile na psihijatriji. Oni su njihove lekarske dosije fotokopiravali i davali novinarima stranim, znači jedna naša drugarica je bila prevoditeljka jednom novinaru iz Associated Press i on je njoj nije mogo da veruje čovjek.
on nije mogao da veruje. On je otišao da napravi intervju u psihijatrijskoj bolnici i taj psihijatar, šef tog odelenja, je isfotokopirao i dao mu deo sažulje da pokaže kako je Srbija žrtva tih ratova, jel? Zato što su eto i srpske žene bile silovane. Samo da dam primer zbog čega smo mi bile toliko ljute, jel? I zbog čega nismo onda smo imali taj dogovor da ne govorimo. Tako da, eto, to je to za sada. Hvala. Hvala ti, Lepa, na tvom doprinosu diskusiji. Ja bih sad zapravo pozvala i sve druge koji su sa nama da podijele svoja neka razmišljanja ili da komentiraju ovo što su čule od uvodničarki i od Lepe. Da li imate nekih vi osobnih sjećanja sa Vesnom? Evo, javila se Aida Bagić. Izvoli, Aida. Hvala ti, Željka. Baš mi je drago što vidim koliko nas je tu, 29. Meni se učinilo važnim spomenuti nešto, s obzirom da je tema ovoga strastveno zalaganje za promjene u novinarstvu. Nekako treba naglasiti ovaj prijelaz Vesnin iz novinarstva u aktivizam. On nije bio nenovinarski. Vesna je jedna od ključnih osoba koje su osnivale Argzin. Jedna od ključnih osoba koje su podržavale Vesnu Janković kao glavnu urednicu Argzina. Vesna Janković je taj Argzin i pokrenula i održavala godinama. I mislim da se danas ponekad to ljudi i zaborave. Sjete se nekih kasnijih faza kada ona možda više nije bila toliko aktivna, ali ona je bila ta koja je to održavala. A Vesna Kesić je tu isto tako pisala i tu je našla ono, znači ovo mislim ko je na početku spomenuo kako je ona u jednom trenutku zapravo osjetila gađanje prema novinarstvu kako je bilo u tom trenutku. Jer u tom trenutku, početkom 90-ih, promjena nije bila u mainstream medijima. Promjena je bila negdje drugdje, možda nevidljiva, možda nedovoljno glasna, da li nedovoljno glasna jer nije imala moći ili ne znam zbog čega, ali recimo Argzin je 91., 2., 3. pisao o nekim stvarima o kojima se nije moglo čitati nigdje u mainstream medijima i koji su tek kasnije postale tema negdje drugdje. Dakle, to je jedna jako važna Vesnina uloga, jer tamo su se okupile i neke i novinari i neke novinarke koje su izgubile posao u mainstream medijima. Meni se sad, sjećam se Tanje Tagirov, Vesna Roller je jedno kratko vrijeme pisala tamo, Veronika Rešković je počela pisati tamo, pa je kasnije prešla u mainstream medije, ne znam je li ona večeras tu, ne mogu se sad svih tih imena sjetiti, plus Vesna je bila jedna od, to je sad neposredno prije rata, jedna od osnivačica ove građanske inicijative za slobodu javne riječi. Jer ona je, možda je neka od vas to spomenula, ali Vesna je često, ali ja ću ponoviti, Vesna je često kritizirala novinarstvo isključivo kao profesiju. Zapravo je ona o raznim profesijama govorila kao nije dovoljna profesionalnost, nije se dovoljno pozivati na profesionalnost. Postoji i ono do čega je njoj, naravno to je bila njena orijentacija, da postoji nekakva vrijednosna komponenta koja nije nužno sadržana u onome što se može smatrati profesionalnim novinarstvom. Evo, ja sam htjela samo naglasiti taj prijelaz, dakle da je ona i otišavši iz mainstream medija, izgubivši posao u Vjesniku, nastavila se baviti novinarstvom u alternativnim medijima i da pače ne samo, ona ih je, kako da velim, vi znate da je ona okupljala ljude, da je nije naprosto tamo bila, nego je bila strateg. Mislim, moja osobna priča kad je krenulo osnivanje recimo centra za žene, pa je onda ona, kao ja sam govorila, pa nemamo, kako ćemo mi, nema nas dovoljno, kako ćemo mi sad obilaziti sve te kampove, ali ona je imala tu sliku, tu viziju kako će okupiti žene oko toga. Znači, ne nužno, ne treba šačica nas ići uokolo, naravno treba imati i taj dio, nego kako okupiti ljude, kako ih organizirati, zapravo ono što je možda ključno kod nje, ne toliko i organizirati, nego
inspirirati i motivirati. Ali evo, to sam htjela reći, da ne zaboravimo Argzin i alternativne medije koji su i Vesni bili dosta važni početkom 90-ih. Hvala ti, Aida. Imamo li još zainteresiranih sudionica ili sudionika? Da sad prelazim preko naših ekrana da vidim da li nam se još netko javio. Nije nitko. Dobro, a što biste vi koji ste sada u medijima, evo Snježana, reci. Meni je recimo falila Vesna u mainstream medijima, jer je to potpuno druga uloga nego kad pišeš u malom mediju. I bio mi jako zanimljiv njezin stav prema vješticama iz RIA i prema tom tekstu u Globusu. Znači ona uopće nije imala, na moje veliko čuđenje, nije imala nikakvu gorčinu. Mislim, dobro, mi smo to razgovarali više od 10 godina nakon što je rat već bio gotov i to je već, ona je fenomenalno proradila. I odnosno bila je zadovoljna, na sudu je dobila je odštetu, doviđenja. Svi znamo ko je bio s druge strane i oni su osramoćeni. Okay. Ali onda mi ona ispričala kako je nju u stvari, ja sam njoj rekla da mi je jako neobično zašto je Tomislav Rus i Zdravko Milinović nisu zvali Jutarnji list, zato što je bez obzira što vi mislili o Jutarnjem listu, ali autorica tipa Vesne je se jako uklapala u ono što se njima jako sviđalo. Znači njezina strastvenost, to je nešto neprocjenjivo. I onda je ona meni ispričala da je po povratku iz New Yorka, da su je doista kontaktirali i Zdravko Milinović, joj je rekao da će platiti kartu do New Yorka i ona je trebala neki tekst pisati, neku reportažu, neki veliki tekst i to, i sve je već bilo dogovoreno i to, i onda je Zdravko je nazvao i zamolio da bi refundirali pare, neka im pošalje avionsku kartu. I ona se jako naljutila šta će nju tamo neki big zibneri zajebavati. To je meni bilo, meni je to bilo smiješno u smislu kako je vjerojatno su bile potpuno druge prakse 10 godina prije u Vjesniku, ovo to je bio samo detalj. I sad jer je to mene dalje muči to veliko pitanje. Da li bi novinarstvo i društvo više dobili da je ona u tom trenutku, da nije bilo te prepreke? Je li bolje da je ispalo ovako, bez obzira što smo ostali bez velikog utjecaja, ona bi sigurno imala veliki utjecaj i kompletno na kurs Jutarnjeg lista bez ikakve sumnje, jer ta njezina moć uvjeravanja, ta moć nametanja smjera, to o čemu je sada Ida govorila, to je bilo nevjerojatno. Mi smo se strašno svađale, ja ne znam ko se nije s njom svađao, ali ja bi najkasnije za 3 dana bi ja nazvala, kažem, pa stvarno si u pravu. To je ne znam, bilo bi zlata vrijedno, jako sam ljubavna svima vama koji ste radili s njom. Ines. Izvoli, Ines. Hvala. Lepa, ja se sjećam tog teksta o mačizmu u rock tekstovima. Bio je odličan. Sjećam se, dakle, htjela sam samo reći kako Jasmina i ja, dakle 2 prijateljice i 2 novinarke, nismo imale težak put do feminizma. Mi smo uistinu, to je u nas bilo uneseno kroz Vesnu i sekciju Žena i društvo na način, daću vam sliku, kao što na primjer neki ljudi kažu ja sam u svojoj kući dobio takav odgoj, ja jedem lijepo jer su me tako naučili mama i tata. Tako i mi, ja sam takva jer mi je to davno bila pokazala Vesna Kesić. Ne znam drugačije i to je ostao jedan od
konstanti mog uvjerenja koji se nikad nije pomaknuo. Uvijek, koliko god sam oko drugih stvari imala dilema, ovdje je moj kompas pokazivao uvijek ravno, uvijek na feminizam i uvijek sam znala razlučiti dobro od lošeg, što jest, što nije i kako treba ići. Barem tako mislim. To je bilo jedno, dakle tu nije bilo tu takvog, da tako kažem, ni unutrašnjeg ni vanjskog, ni unutrašnje ni vanjske dileme i po tome mislim da se tako mogu odgajati i generacije. Ja sam svoje dijete tako odgojila, mislim upravo tako, da s 14 godina uđe u prvu feminističku organizaciju. A to je dakle jedna stvar. A drugo, pa da žene nisu žrtve, to je isto tako vjerojatno nešto što smo naučile od Vesne, ali i od žena u sekciji Žene i društvo, tih strašno jakih žena. Tu je ona lekcija koju smo dobile, bilo je fight, fight, fight. A nikad joj teško, joj ne, joj nije dobro. Ne, naprotiv, guraj dalje, idi, postavi se. I to je to što kaže Snježana, to je za nas bilo toliko normalno, a neki od nas su zaboravili kao ja, pa su takvi i ostali. I ne uvijek na dobro, dakle nije uvijek, ali ajde, nekako je prošlo. Međutim, da, poslije se je osjetio veliki pad utjecaja novinarstva i novinarke. Evo to sam htjela reći. Međutim, prevalencija toga da nismo žrtve i da je potreban fight, to je nešto što uopće za mene neće biti nikad dovedeno u pitanje. Evo, to bih htjela, to je nešto što imam zahvaliti Vesni. Mislim, to kako je ona uopće imala strpljenja za dvije klinke od 18 godina, mislim koliko se investirala u to, to tako ležerno, sa šarmom, nije uopće bilo ništa, to je bilo zbilja nešto, veliku sreću smo imali u životu, veliku privilegiju da smo imali takvog mentora, takvu mentoricu. I da, mislim, oprosti, samo sekundu, ja jako mislim da je, koliko god je važan rad na margini, kao što su bili alternativni mediji, ja mislim da su mainstream mediji ipak najvažniji za formiranje, bili prije interneta, za formiranje, prije interneta naravno govorim. Dakle, mainstream print je bio ključan za formiranje društvenog narativa. Ali iz tog alternativnog narativa su se teme onda probijale u mainstream print. To je točno, dakle dvije stvari moraju postojati. Ali meni je također falilo Vesnino pero. Jako bi je nedostalo. Do kraja. Thanks. Hvala ti, Ines. Imamo li možda još nekoga ko bi želio komentirati? Pa ja razmišljam samo o ovoj odličnom pitanju da Vesna Kesić je nedostajala u mainstream novinama i da se znači ja ništa drugo ne mogu da vidim nego da ona ništa nije mogla s njima. Znači ona nije mogla. Ona kakva jeste, baš takva, drska i bezobrazna, više nije mogla, a drugo godinama postanemo i manje tolerantni. Kad nas muškarci zezaju, oni hoće budu prvi, ona više nije mogla sa njima na isti način da se nosi kao i ranije, jer to što više znaš, onda vidiš da oni moraju uvek da pobede. Tako da ja mislim da ja vas potpuno razumem da ona nedostajala, međutim ona nije mogla. Mislim, mnogi od nas nismo mogli pa smo morali da se pomaknemo. Zašto? Zato što je bilo jasno da
Umjesto da ulažemo energiju, da se borimo sa onima, mi ulažemo energiju da rastemo i da radimo ono što želimo na način na koji mi želimo i znači više ne ulažemo energiju na rezistenciju protiv tih redakcija muškaraca koji tamo sede, sa kojima se ona nosila na početku, ali u socijalizmu nositi se s njima je bilo teško, ali posle je bilo još teže. A još više, sa više znanja, još teže. Tako da ja mislim da je to dosta nekako važno, da je i ona sama žela da bude u mainstreamu, ali nije više mogla. Ona sebe i videla je u mainstreamu još na tolike silne godine je bio. Ali to više nije bilo za nju moguće. Tako da za sve nas, ne, za mnoge od nas feministkinja nije bilo moguće to, mislim, ne samo za nju. Mislim, to nije bilo moguće, pa ja nisam mogla da se zaposlim kao psihološkinja, pa to nije bilo šanse. Sa tim iskustvom i sa tom feminističkom politikom i sa tom antinacionalističkom politikom, znači nije bilo uopšte, to je bilo van pameti. Tako da smo mi morali da proizvodimo svoje centre i da se samo zapošljavamo stvari na neki način. Znači i ona i puno nas drugih. Tako da mislim da je to dosta nekako važno uzeti u obzir. Ali super da ste to postavile, to uopšte to pitanje nisam. Hvala ti lepa na komentaru. Da li bi još netko željela nešto dodati? Da vidim na drugom ekranu, je li ima neka ručica? Nema. Ako je tomu tako, a evo nam Nela Pamuković. Izvoli Nela Pamuković. Samo 2 kratke primjedbe. Mislim da je, kako se naša regija banalizirala, provincijalizirala intelektualno i na sve druge načine, ona je našla svjetsku pozornicu. Našla je puno širi krug žena feministkinja u svijetu, pa i aktivna na UN razini i tako. To je možda jedan od razloga. A drugi, nažalost, razlog je njeno zdravlje. I sjećam se više puta da je rekla ja više ne mogu. Oko raznih diskusija i stvari, ona je morala suziti nekako svoje djelovanje i govorila je, nisam joj nikad vjerovala, ali sad je nekako više razumijem kad je govorila ja ne mogu. Jednostavno zbog zdravlja. To. Hvala ti, Nela. Snježana, jesi ti htjela nešto reći još ili? Jesi, ajde, izvoli. Ja sam samo htjela reći da se ne zaboravi da je Vesna u stvari do kraja pisala, da je, ja sjećam se da je ono nekoliko tekstova u zadnje 1 ili 2 objavila u Faktografu, a jedan od njih sam pročitala barem 10 puta, iz njega sam učila šta je mizoginija. Ona je baš doslovno, onda se počeo češće pojavljivati taj pojam i onda sam stalno ispočetka uvijek bi zaboravila, uvijek bi izgubila a šta je ono Vesna napisala, stalno sam se vraćala, tako da je znači da je apsolutno ko vojnik, do kraja je ostala u čizmama na prvoj liniji, da. Dobro, poslužit ću. Ja bih pozvala Sonju Jaffe. I would invite Sonja Jaffe maybe to say something about Sonja's writing, or where did she learn first time about Vesna's writing. Da nešto to je njena dugogodišnja prijateljica Sonja Jaffe iz New Yorka. Hello. Yes. Šta treba da radimo, Željka? Just a moment. Just a moment, Sonja. Svi koji želite slušati prijevod, odite na kanal na kojem piše ovaj put japanski. Budući da ni jedan jezik sa ovih balkanskih prostora nije naveden, prijevod možete slušati na kanalu koji je odabran kao japanski. Bilo je još nekih drugih
azijskih jezika, ali prevoditeljice su se odlučile za japanski. Sonja, the floor is yours, please. Okay. I'm very sorry. I don't know what I sound like in Japanese. Vesna and I first met in 1991. I had come with a group of American feminists. We held a conference in Dubrovnik the beginning of June. A very inauspicious or auspicious time, I have no way to say. And Vesna and I became friends. I can't say that much. I have to apologize that I have a very, very bad cold and my brain is kind of fuzzy. But we worked together. We met at this conference to start the network of East-West Women, which was supporting women activists of various backgrounds in all the newly non-communist countries of Eastern Europe. And Vesna was giving us information about the groups she was working with. We had a newsletter at first, and we had an email forum sort of just before the internet became a mass medium. And so we publicized the work that she was doing with Babe. And then she came to New York and stayed for a while. I don't even remember the things that we did together, except that once there was a New Year's Eve, she wanted to go to Times Square to see the ball drop. And I had never done that because I know it is a complete mass mob scene. It's terrible. And I kept trying to tell her that you won't see anything. You won't be able to get close to anything. It will just be, millions of people. But she insisted. We got, it's at 42nd Street. We got to, I think, to 52nd Street, and we just couldn't even get to where you could see the building with the ball that will fall. And so she finally understood that what I was telling her was it's better to watch it on TV. And the other thing that we sort of bonded about was that she and my husband shared a birthday. And the really bizarre thing about it is that it was the same birthday as Adolf Hitler. So my husband was always sort of like he had nothing to do with that. It wasn't his fault. He couldn't help it. And she and he, we would, when she was in New York, if she was in New York in April, we would always, the three of us would go out to dinner. I really miss her. I visited her a few times in Zagreb, and she showed me around the city. But as I say, I really appreciate all the stories you are telling me about her and her work, which I was aware of. I knew about her journalism, but obviously not firsthand. And certainly about her activism. And thank you so much for holding this session. I really appreciate it. Thank you. Thank you, Sonia. Thank you. For your contribution to this discussion. Da li možda neko još želi komentirati? Ako ne, evo onda bi mogli pomalo privoditi naše druženje kraju i zapravo završiti sa ovim što je već i bilo rečeno. Mislim da si Ines ti rekla kako je Vesna bila inspirativna u tome
da moramo stalno ići u fight, da bismo pomicali granice. Ja bih na samom kraju zahvalila i našim prevoditeljicama Adisi Okerić i Aidi Spahić na njihovom radu i pomoći u ovom prevođenju. Pa jedan pljesak i za njih. I ponavljam da će se snimka moći vidjeti na YouTube-u i tako ostati u vječnosti. Svima puno hvala na sudjelovanju do 4. susreta sljedeće godine. Pozdrav svima. Doviđenja. Vidimo se.